Shubor nakaslem jong unong san hima. Kakenhun kinongnya kali hapo kalama jong kesenjuk kinongnya taksi sor bat khap sor. Haka arpwe teri ukala lingkot arja arpesan kilalit benu kendo iu doktor Nalin Mehta ubadai u director jong ke Negrims Hospital ban pensngo shu ui kijing e kibaki dekhot. Haka kenhun ki kendo haba kilat ban bo ikibapang basitom ki bombyang ki kali lajong ki hap ban pha bo deka kali kamai Hendrai nak liang ketiga cakap sumar kamsha yaki kali kamai ban yang slam hapo kumta kasyam jing e yaki ban let bo yaki nongpang. Haba kinong yalam kila let banekran bat ki board penyat kila yo yaka jubab baka jaka kala khapnya namar tang ki kali jong kinong trei kala don kumbak khandai pesan ka jaka yang kali kenthop bat ki kali shimet kumta ka kham jenjar ban sha yaki kali kamai ban yang hapo Hendrai haga jinga kren nak liang ki board ketiga jaka sumar kala sha ban panjing bet shwan na kinong pahara lada don kampalat la nikirki ban yang syapo. Nak liang ubak pensuk Yuroy, General Secretary kekenhun, ulaong bagajaka sumar kadai jong upat ba, bat kajaka penyang kali kadai ban ailat deki pat ba, bat deki nong trei, de ban penbiang da kawai ka kali, ban nek bu let syaw. Kalian keseng mentak sini lah ini banyak kedua iu director dengan Negrims di umban sini, tinggal banyak kedua di director. Bat kadau, kemudian banyak kedua yung deputy director ni kalong alor ka kijing ujor iban ka sengi na yo lagi para nongnya taksi la ka jaga ujing ujor kalong ba kini ki authority ng Negrims ki parking authority kim sha shu ba ki local taxi kim parking po kaneka campus jang Negrims kumong isuto mo habang ni wan barung po campus jang Negrims kamot bet kadai nam takikam wan sha sumar ki passenger ki jongi na ki bayeng ki basang ka jongi par kaju kajing tmu ka bangingi wan kaju baki ki banyak kali shimet kiwan ho irta ni kumbaka julang ni habangi kamai iyo ki nawan Negrims iswa busan drop ni shuni dai hang iyo ki bon shimdoi iyo ki bon hakalung par kumta ter ki iyo sumar bon haban sya sumar ni ya bangi wan ni midon kaman parking namar unung sya sumar udon ko hospital andai kumtaru kim sya ai banyeng ti ki ong ba ki sya tangi ki private vehicles ti kani kajing le kumni kapen kawara e kajing long unfair pedang jungi kinya badan kali shimet hatu mengi kiba don ki kali kamai lani ngilap nong ki ba ki bomdan kali shimet hatu kimba asyuk baron ban sumar ni baron kali kamai badrung hapo ban parking kani kawara e kajing no silang kajing le silang ngilap nong lesi akbi de ka authority dabangi obani karan mantan hang ni hapo kay kabana di bisa taw kupao wong ba borkat kini ka parking ladap lut ka kali jong staff lagu nilai mungkin buat security officer uang mabadan pemidan lang hatu ong ba lam nu khandai phone kasi spa ka parking borok yang te ladap lut ka kali jong staff ta ba dia bukan ka penlengo yang ini hab kadai ka hospital kariban aga jing syakri nam ta ki pa te ka parking ro kariban nam ta ki pa kinong sa asmar balian pendap da ka kali jong staff nam ta ki staff ka hospital kariban penbiang ngan ki pick up vehicles ki boss lan di kali ret aman ki caka tila do way staff ura ko ka kali kat kanin Negrims kadai ki man khamnya te hajing temu ko jong kalong ba lakum no ki dei ban pembiang mit daki pick up vehicles kam ta ki staff di ban weng no ini bisa syu ki staff bakin ruhani kalang bakin hospital kan demi tek nam ta ban akring syakri ya ki pa ho ha buram ki staff ki ba tre hemi mo ba ki ba tre ta ban sumar yi kinong pang haburam ki nari kadai ban danru ka jing tre lang bat ni kinong pang kan ti sakawi ru tay wang ko nang kalong ba hadin kajing karan kajungi kalong ba sutanat ulah kan penjam ni aku di teman-teman ti ladadan kanong ko belong emergency na kaliang jong di jong kini beri ke bapak kam kilo katak siap kirung siapo ladadan kanong ko belong emergency ti karan ka sya hin ko security kin sya ibani katamot kandiat ke ladadan ka kajing penjensur na kaliang jong kini kilo katak si tingi soban ay kubli kandiat di doktor habide kata bentah ti nu driver taxi borong hang ni le si don emergency kabong kabenta kabong lakir syo ti don kam ban bu kali po parking ti sepentip dapat kana ha security bakal emergency entah terter ti da kata kabenta ni la ban yang